Ji bernameya dengê civakê dem baş temaşevan hêja. Îro em nav erdê zebeşan e. Li Amedê bi derketina rojê re em hatine bin Xwîntarê Qerejdağê nav erdê zebeşa û em ê pêvajoya hilberîna zebeşa, li bazarê firotina zebeşa û nêrîna welatiya ya li hemberî zebeşa bi taybet zebeşê Amedê bînin pêşberî we. Wekî hûn jî dizanin, li Amedê zebeş tenê fêkiyek e. Her wiha çandek e û li her malê fêkiyekî ku nebe nabe ye. Em ê jî ji nav erd dest pê bikin, heya bazarê wê pêvajoyê bînin pêşberî we. Baş e, em dest pê bikin. Merhaba, Kavut be. Serçava xêratın silam. Sağ em dikarin te nas bikin. Tabii ki navê min Sezai ye. Ez ji bajarê Amedê rûdinim. û ji avê xwe re bibêjim havînê îşê me viyayê karê me. Em tên nav erdê bi gundiya re bibin, bi tucara bibin, em alvêra xwe mîsalin. Ji bo nek saxlem bibe zebeşê me jî hem ji ber nexweşiyê ve hem bi saxlembûnê ve em dîqet dikin vana. Çawa dîqet kirin îro meriv çiqa jî îşî vî îşî bike. Sonuç itibariyle van insanana perê xwe didin. Perê xwe derken emek de ortaya daye. Em jî emekçînin. Mêz em çarê sers bi pêncê sers bi em ji mala xwe derketin em hatine vir. Ji bona mîsalen mücadele gebedeyê xwe ji bona emekê îro em vî zebeşê zanin bin bilinçlî olarak bile bile em zanin vî zebeşê baş nine em jêkin em bibin bazarê em gene bazarcının dik insana ne temizle diki bi tir bazında alışveriş dikin 10 dolar 20 dolar 5 dolar em gorana qeveta xwe mücadele dikin. 5 dolar be, 3 dolar be, 7 dolar be. Çok şükür baş veya kad xerab derbası be. Ji berî belê ve her tüccar jî nabiniyek, her çiftçi jî nabiniyek, her esnaf jî nabiniyek. Ji berî belê ve em mücadele xwe didin deka heta kerê mücadele me derbası be evalim. Belê. Te ev erd çawa girtiye? Nê te ez bawerim te tenê zebeşên ew kê. Bi çi? Gundiya Esentepe diye gundê vay li verê ji aşiqa virda. û me hat me bazariya xwe kir û me bazariya xwe jî qetan. Me mêrik me perê wî jî daye hîna zebeşê xwe me 2 sefer 3 sefer neviriye. Me perê camêr jî daye sonuç itibariyle heq sahibî ye. Heya kengê te dikarî zebeşa ji vê erdî hilkî we bazariyek çawa pêşxistiye? Mamo îro mêrik bixwe şart koşmuş bûye. Divêje kî gerek divî malê me heta 10 roj nav erdê min derkevî. Ya wela heta 10 roja kî bimre, kî bimîne, kî sağ bimîne. Ha îro em çiqa destê xwe jî zû bielemînin. Çiqa em ecele jî bikin. Ama îro mal örneğin diyelim ki avî zebeşî. Xame vî zebeşê em nikarin jêkin bibin bazarê. İnsanê mena hene feqîrin, insanê mena inşaatçî ne, insanê mena herin. Nikarin perîk nan bibin mala xwe. Yani gerek insan ki li bazarê olsun, işlere bibin li halê olsun, li marketê olsun. İş ki kir, gere meriv heqî vî işî bide. İro ez vay vî zebeşê ezanim bilinçlî olarak. Ezanim vî zebeşê nexweşî têde heye. Vî zebeşê xame hîna negiştiye ye kale. Ez nikarim vîya bibim karşıya insana. Yani her tişkî nimêj olarak nine ha. İnsaniyeti olarak bir de tırsa Xwedê teala gere di qelbê me re de be. Were ya varê min. İro tu hatî kî te got ez ê zebeş kî bibim mala xwe. Tamam serçavê min. Min vî zebeşê da te gere eniya min tîk be. Yani bi rastî jî karê we zehmet e. Zehmet e. û ev zebeş û bixwe bi keda xwe ji vir digirin dibin bazarê ez Tabii bawerim. pîkaba me ye, ciyê me hene di bazarê da, şemsiye me hene. O ikinci bir konu yani îro çawa bibêjim îro zebeş gerektir nevêjî ya zebeş wek serome zebeş hundirê me re temizlike îro hema zebeş diye gerektir derbas nebî orta zivistanê zebeş nayxwarin kî were ya evalê min îro orta zivistanê zebeş tu bigirî bivî mala xwe ew ê bêjî ew cem diye ez awa bûme orta avînê jî meriv malê baş nexwe vî zebeşana mêze vay li vir du sê heb hene me jê nekiriye xam min em vana bigirin bibin hem esnafiya me leketê ser hem kişiliğe me re yakışmış nabı. Ev jî tecrübekî ye. İnsana esnaf olarak mêze dikî derî bazarê wî malî
بلنشلیولا زانه وای وی زبشی نخوشی تدایه خامه میرک جار خلید قلبی ندبه از لیومیا خو مزد کم یا ور نه ها تجوی برای خیر نبینی تجوی امک آقوشی تشکی elden aki eka teçice fهم kir ne var ya valim valla duruma vay باشه بین قوت بشتره ساوی yalnız gotun kimin edine şey pısmam kimin Samsun se tipi kavaklı cezaeviye da 31 sale da hapse daya sistem kurula cezaeviye car sal kidine jî direşkiriye zaten pısmam hemen hoşe hem de piyevi da hem de milevi da Güleye zamanında Güle derbesi khali bir de böbrek avi jî hasarlıye yani jiberü bele ve ricam evkayı yetkiliye biraz servana sekin tüm siyasi tutsaklar biraz ser bir sekinin yoğunlaşmış ben sonuç itibariyle insan emenin ha kısmam emine diye kaydeline gelemek iş aynı evvela evvelim راست باشه ام سپاس دکن سپاس خوش روز باش سر چلیم بله تماشاوان هجا ام لامدینه لناف ارد زبشانه ساعت در دورا 5-6 صبحه مرحبا جوره مرحبا دکارن و ناس بکن ناوی اسماعیل گنده می سنتپیه ساعت ام سریس و نمیش وقتا نمی سوی شونده امی رادمونتین زوشا توب دکن 6-7 ساله از ویشی دوام دکم امی زحمت بخون بینن بگینی و دا ارداجی بلاشت به بله لگلکا ما آف جی هیا و هروا ام لقونتارین قرش داغی نجی اف تسیرک چوا لوازه بشد که تعمک چوا دیده yani baraj hevki hunkayı çedik tabi da hunkayı hava ve hoş jber ve fayda ve yani ve kidemj baraj zaten fayda nabinin آوه اون جینا na ama ave baraj naşin baraj havine gigerm bu şunda derre ava ve yavaş yavaş derre dikkate jber ve em herkesi sontaş lextine em jwa sontaş adık şinin damlemene bir şekilde hem devam dikim بله نها زبشی آمده دما تی گوتن زبشین پر مزن تین بیرا مرف ین ناو عرد هنکی پچوکن Nav erd aslında küçükün zeveş amedi virajı permezden perren. İsaleme hevki bari vizede bu jbervi küçük ma. Yani cirani mena hevun vana per girbun hatta 15-20 kilo gidiş 15-20 kilo. Yani neş bakım olarak ve kesimine mele meze nekir. Kısmetime vadır kem çavuk. تاما وان شوية Yani tamam per hoşu. Yine hatta yürü ruam dışının kece şikayetçinevi perjije memnunun. Özellikle de yani avize beş edim evet hure. Fakat dve tamavi radyo perkoşum millet saviye u dve mezetin bardıkın her sebep de pikapte bardık derin. باشه نها زحمتیه کو وی کاری تدکی دما تدکی تبچه زحمتی را روبرو دمینی Nika zahmeti vi zaten em fidana zaten be 3 milyoniyem digrin. Jmerate ija em layloni vi raxın de binida mezeva laylon hene. De em laylona raş binida radakın. Ondan sonra em fidani xudani şunda em şişen em wa şişal serdikin seravi çedikin. Be serayda evi mezun bu tam mezun bu idi hindure layloni tiji bu şunda em derxinin işte o gubravi avavi ilacavi جبو چه نایلون دشینه؟ جبوی که گیانی ورنه به گیای کد بنیده ورن ناوه ام نکن پیرا باش ناوه ورا اردeme çünkü çend salı sürekli de be evk de avi ciye ki bu avi ji giyayı perzedete jiberve em laylona raş metre ke fereyi em radık damlemi vid bine laylon da daminin و ام فیدانی خود سلایلون داتینن درن آفدان شوه و هر وها از ببیجم روژا تا چند حیاکو زبش عول ده جعرد بگری چند روز دوام دکه؟ دورا چل روی دوام دکه
چل روی زیده 5 رو حتی هفته روی دره حتی هفته روی زبش artık دیگیجی yani sordu به yavaş yavaş avdana ویجی zaten damlemene em tin vana ki kapatı ki yeki vedekin bölümün göster hevcari nayavdan avı meni veri ziyade tünen zaten anam vay 4 milyon am dedin denav erda biçara zaten du işçiye bini hakkı kudar nakı zaten yani ana em sadece dibin bir erdeme temiz bu denav kalki de xarab nemini bes yani başka tü fayda ki kemce buvinin ya da em gelir ki jebirin tünne Vêjî ji ber ku em xirab nemîn nem zebeşa dişînin. Ya xirab ne işte baştan ilk vaktan ne dest pêkirin heta deha didan deh 11 hebûn adana heta tê adana 20-25 tê dige vira deh ebûl deh heftekê darê da nar pazarcî ava pazarcî me ne giş xwe yek dikin tînin çara pênce û ew jî bi 15 didin yani ji sedî deh ji me re 20 warê ewa yî Baş e em spas dikin ji te re. sağ wî Qudreş te razî Temaşevan hêja Keke Mihemed ji nav Amedê saet 6 sibê her roj tê nav erdê zebeşa. Tifxêratî. Serçavakekî. Îro em berî te hatibûn. Berî te em hatin nav erd me hinek çavderî li erd kir. Ez bawerim hêdî zebeşên Amedê jî hin ciya derdkevin hin ciya jî diqedin. Rastana Zebeş Ahmet hemen deri Bajarî em Zebeş'i seçmiştikin. Zebeş Ahmet'i xweşin organik yani pir aşivî hindirî vî de qasê Adana tune. Belê. Ha. Te çend sala vî karî dikî? Em 25 salê wî iş dikin. Te karê bazarê dikî. Belî. Te her zebeşa difroşiyan wekî din jî tiştê difroşî. Em ê avin Zebeş'ê zimsan zî sevê portakal. Sev û porteqal. Te ji Edenê tînî wan ji ku tînî? Na em halê de tînin. Zebeş em tê erdê ama portakalê sev em halê de dikin. Gelek cureyê sebze û fêgî heye çima te bi taybet zebeşa difroşî vî havîna? Ev zî çavakê ew ê em Zebeş'e fam dikim ev işî me bû. Hatta 25 salê me wî iş dikim. Yani kalemê me heye, işî me heye. Vêjî yani em elimîne diyem û vî karî bûne yek. Belê. Çawa zehmetiyek vî karî heye ku ser sibet tê nav erd ji erd bar dikî dibî qentarê yani ew pêvajo çawa dimeşe? Ana zahmetî wî pir ama ez ew qeskî em emek didim. Em karşılığı wî nagirim yani. Nagirin. Na. Çima nagirin? Ya ev hayat bir bahane. Hani böyle kıymeti pere bu. Ana böyle kıymetsizin. Gavatı saat em çare de em ses verdikim. Hatta şevi saate de yazdı. Endişi mali pazar. Hevde hecde saat dixev. Tabii pazar pır yani emeği gibi pır zoru. Yani ana yani her şey zoru ama emekçi insan ev kevdu şoğul ev daha zahmetli bir pır. Belê bêguman kedeka mezin heye li. Yani ana her tişt ev ki insanı mesela de bu ardide mesela fiyatı bir zanım zebeş 4 milyon zanım avkas örneğin ardide 4 milyon zebeş tigri hatta dedi çi pazar ev zebeş işte selatı 7 milyon. Yani ev yani insan ki de mesela üretici karnaklarınız, aracı karnaklarınız, Türkiye ki haberdati hem rastnın. Belê. Yani ango tu dibêjî tamam kesê cotkar kar nake lê kesê ku difroşe jî kar nake kes kar nake encam ede. İşte maliyet her tiş maliyeti bir zede. Yani kıymet pere gava kıymetsiz mi? Olsa yani. Rast e ji ber vê jî divê hin polîtikayên hîn çêtir ku piştgiriyê din cotkara werin pêşxistin.
قوت به خیر سلامت ساغ بی تکارن تناسب کن ناویم مصطفیه مصطفى نها مهنك چاودێری کرد زەبەشە کۆمتکی اره کارێکی چەوە اولا کاره کی پر زحمته هکی زوربونا وی هیه سرسی به شفاخت امتین توپ دکن پیقابو تشتین دون پازاره اولا امتین حتی پازارجیناتن امجرا توپ دکن ام seçmiş dikin epre xraw em nagrin پیقاوی واتین ام گشی بار دکن و ام دشینن بەرهەفکردنەوە چەوە ez bibêjim ji bo zebešekî wek viya tij lemê jê bikî bibêjî temam ev tikare êdî here firotinê çi hay şid mînî rengî nêrî şeklî destê xwe lê didî زبشم میچاقت میزد کی به میوه و زنجیراوی هیه اگ زنجیراوی اش بوه بلی یعنی زبش بیه zincîr ev e نه زنجیر به میوه وی بلی ناکانگ و کی وقت تا دست خلید خی هندری والا بلید که زبشی که بوه اور کینو ام جه فام دکن destê xwe li viya bide dengek çawa دنگی والا تی یعنی زبشا tam بیجا بیجا بلی اور کینو ام جه فام دکن چنه بو این نف دانه مای گش چه بی ایجام گشی toptan گش top temiz dikun ام pedatin yani ica hu ica te xertandın gişi em beqedinin şunda her wiha tenê te dema hilberînê de nayî ser erd berî ku zebeş derkevin jî te karûbar dikî ez barim Na berê zebeşî em tên eşeva wî em dikin tawîra wî heye wê çawa laylon radiwe em laylona wê radikin şîşê wê radikin wekî dijî em gobre û tişta didinê îlaca davêjin vana yani qederekî zor û zehmet e tişkî pirê zehmetî yani hew sadece va zebeşinin wekî dijî em sebze kevin salatalığı tiştê wekî em pir pêda dikevin dema meriv pir di nav tiştekî de be êdî ji merivre xweş jî naye tu ji zebeşa hez dikî Na wele kêfa min ji gun ratê ji karê wî ra tiştî wî ra tê erê hewkî zehmet e yani kêfa min jê ra tê zebeş hewa ez îsal kêfa min jê ra naye ez eciz bûm me zebeşa hez nakî Amedî zebeş hez dikin erê zebeş hez dikin de ka îsal me pir zehmet berda xwar ka me tiştek jê ra nekir hewkî meriyek diwin jê siğilmiş diwin baş e niha em ê zebeşa bar bikin û ev zebeş wê biçin bazarê erê wele ew pîqawa me hatiye nikamê başlekin em ê bavên pîqawa xwe berê bidin pazarê bo ev karê zebeşa te got zehmetî pirin lê ez bibêjim hatina wî bereda ye ji bo vê divê hanî çi were kirin ku cotkar çandina zebeşa bi dilxweşî bi dilekî hîn xweştir çê bikin Ya mesela çer bêjim zebeş gere meriya hewe mesela tî îşçiya îştînî ca îşçî jî nayên î gava ki dibxe topkî hewkî zehmet meriya cê yek diwin î gava ki milletê te hewt mesela topkî bi kêfî bi xweşî yê meriya ûk nabin jê eciz nabin awe baş e em spas dikin ji terê xwe sağ biya be niha em li quntarê çiyayê qereş daxê li gundekîne li nav erdê rezin û ev erd te kirê kiriye te zebeşî مقابله سنديه مقابله سند زبشوي te bi çi awa îstandiye we çi bazariyek çawa على بازار مثلا تخمينه يعني مثلا بيجي 5 طن زبش تيدا مز ona göre على بازار سنديه يعني evet heya kengê tu dikarî va zebeşa jêkî زبش حتى بازار دي بقدا يعني درو سيرو مايا زماني وان چمكي چيبونه ام جينا كي تيدا دهرم دهرن يعني ev zebeş qederekî mezin jî bûne ري طبي ما شاء الله دي چوري من زبش اواكي تنه يعني ما شاء الله چيبونه يعني خوشنزي خوارني زي خوشه ايسا نخوشستنه yani ana hinki fiyat düşük paranake. Bazarê fiyat bi çi qasî niha 10 milyona. Doz dönüyor 10 milyon. Göre zebeşi yani ikinci bir haya bu haya 5 milyon MBC. Ya ana çiftçi zarar eder yani. zebeşekî 10 milyonu bu. Fiyat kat. Ana jo iro pevazı disa dezede. Çünkü çevre kadiya. Ha çevre me Diyarbakır kadiya yani. hew çê dibe an cara didoa yek û çandî Diya pey genime misal ev kajotun 9. hatta 9. ay ancak çebe.
Li gor te zebeşê herî xweşiye Amedê li kîjan herêmê çêdibe? Genelde Ali sinema akli, Dore Fare, tabi jî saati peva yani. O anazi Dore Çınarı wan dixweşin. Belge Karajdağı hatta misal wan dona gundi aşıqa mesela ama Qode, ana gundi Qode biya. Dore aşıqa Qode mesela beji wan dora zebeşê wan xindin baş. Li gor te tiştek ku zebeş xweş dike axe an lê xwedî derketine çi ye? Ağzı önemliye. O tabii ki gere tizanı biz, o ki biz zanı bi. Çi bizanbî? Yani mesela ajotini, gübrevi, çapayvi, erdeviz önemli. Yani her erz zebeş nade. Mesela bir erde isarkına zebeş ya. Sarkidini bir ki zebeş randıman nade. Heman temê nade. Yani mutlaka değişik. Aniha em va zebeşa kom dikin em ê bibin bazarê ez bawerim. Hemen böyle bağlar bazarı evet. Rojekî de diçin. Her hemen roki de bir kadar. Roki ne roy de kadar. Genelde em tezem döndü froşine. Gönlük biz em şekli jetken bilemi. Bu ki çimam bilemli jetken. Yani bu ki milletime bu zanlık teze yani. Belê. Li gor te Amedî çi ma ev qeş zebeş hez dikin? Ya Ahmet Germe. O zebeşi Diyarbakır khoşa. Millet xo yani ya. Navi he ya. Navi Ahmet he yani. Nez zebeşe her türlü he yani. Başkenti Kürdistan he ya. Yani. Baş em spas dikin qewet veştere. Sahabe Kudüs'te razım khairatın sa serçavem rahatın. Belê temaşevan heja niha hûn dibînin ji pêncê sibê ve em zebeşa dixwin êdî em hew karbûn bixwin me raj zebeşê xwe em ê zebeşê xwe bixwere bibin ev car. Hûn dizanin yani li Amedê bê zebeş ya nabe bi rastî jî. Em li ser rêya dervayî bajêriya Amedê ne dezgehekî mezin yê zebeşa û her wa petîx jî hene kekê Resûl li vir e em ê di derbarên kar û xebata wî ya firotina zebeşan de çend agahiya bigirin. Merheba ştere. مرحبا سرچاوام خیراتنه Sağ bî spas dikin. Niha te zebeşa difroşî ev zebeş ji ku tên? اف زبش عالی قراج داغتی مثلا د عرضه وان د امتینن بردزگاه خود فروشن هم دی işi عرضکن هم جی عرض گرم بش بردزگاه فروشن اف زبش انا Belê. Erd ne we û erd kirê dikin, îcara dikin. هم icara dikin hem yetiştirmiş jî dikin hem di froşi jî berdezgah Erê. Dema em li zebeşê de dinêrin wisa tev jî girin yê mezinin. Li nav erd vê sibê em dema geriyan me yê wisa mezin nedîtin zêde. li nav ard ma herkes mesela nikar bu avime bir yetiştirmiş bike hem yetiştirmiş Jî em çawa wisa mezin dikin o herkes nikare. ev gori bakma merey mesela bağlı bakma merey Ne taybet ve bêje hûn şe dikin. ne abi ev jî ya ev keme ya hem nikarim yani Her wiha zebeşê de qederekî sor jî dike. بله يعني زباشي ما شو قلق قاليتالين صورم طعمه وكا نقف مثلا شيرين باشين يعني قلكي باش زباشي ما Petîx ji ku tên? باتير جي علي قراج داغتين مثلا لوي دري ام ناتشينن اي ملاتين يا حوالي ما ما ناتشينن ام تينن لوي دري بردزگاه خود فروشن Belê. Buhayê zebeş bi çiye kîlo bi çi qasiye? زباش بردزگی کیلو 15 میلیونه يعني نقلق بهاي باش يعني باتير جي كيلو ب 20 مليونيه بردزگی Zebeşekî baş dema em wisa lê binêrin zebeşekî baş ji bo ku em bistînin divê em çi bikin? Yani zebeşi baş te de senavi mezeki mesela bu dengeyi gel vakta zelal be vakti de siyole baş bise zebeşi ji baş sonra Aha em bibêjin ez destê xwe lê didim. ya mera zani bi sonra ne sonra Ew sor bûye çê bû? sır bir ana zebeşi me tev sonra şu ne sor bem nayni berdezgi Min jî bigota yekî çêne bûye heye ka destê xwe lê de. ne şey ne bir dezgah me de tu ne valla Baş e em spas dikin ştere. sağ ol bir ser çavi meratine sağ ol
ام نهال سر ریا ویران شاره نه ریا کود چه ویران شاره که مراد جمعه ویس به چونه ناو عرد جناو عرد زبش خوشه کرنه و آنینه لپاشیا ترکتور بار کرنه آنینه سر ری دفروشن که مراد دیسه قوید به ساعت و اشتراز چای باش abi خیراتی ساو بیس پاست کم تسعه چنده دست بکار کری رو هيرو ساعة عشتادة بين سيرس بين مراد بن طوب دكن حيام تيفرا ساعة بقى حشت جي بي فام دفروشن حتى ساعتها كل فرد دست فيت كي حساب دك عرض حساب ناكي انا عرض بي بريا برا بي بريا جبه ساعتها شون ده جرينجا راست زبشه ده قالك دلال شي خويات اي والله ديار بكر ورنا خوشن زبشه كي آمده باش دوی چاو به والله يك شيرين بي يك تشدا سي والله خي انكو دنگ جيور يك مزن بن دوی مازن به اه بچوك به تمایی باش نبه نا خوش ده اي مزن ده برتي فروتان ملا جي عزكن بلکه جی جبرگو گل مالبات زیده مزن نیه مزن دستینان 10,000 کنه 12 کسن ودي راست ايتين اذا تي مزن دغني ملا تيفرا قال بالغ لگوندا مالبات نگی فرهن جی یه پچوک تراکیب که انا تيري نا كان يك مزن ام دکارن ببیجن ویده من یه پچوک جی خوشن یعنی خوش ده مزن ده پردرن لبرا ملا کیلوان بشیه والله كيلاي بازام دزن abi گل لوکناکه گل نبیجه باهای آنجی نقایلیا خونای نزمان لا والله هناك دبين شوا ايفاناي عولي ورانه ني بني فياتي من كيمه اي بني بدهاج داره و چند دونم ارچان دیه والله ما دورا 20 دولار موانه اون هروش دچن نور چه ودکن انا ام هارو توب دكن جام تيم فراد فروشن هروش روموقك دچه داره راح داره والله ملاتي ما حظ دكن انكا قرم ديار بكر زيدا قرم دغازي انك ببن اجا شبشي جمداندي دخم بون خوش تسريس بي جبو هینکای چارنوس هری باش زبشی آمده الراست والله باش هم سپاس دکشتره ساوش رزق خيرات مرحبا جواره نه ود بهتیخ ستاندن از بارم جفیت دیوا و نقایلبونا خودین نا خدای وکیل مجبوری نیو درم پس هندا پس از مجبور دکرم کیلو بچ خاصی دوه کیلو 15 کاتا چه و 15 زیده نفسم زیده ای ما 10 کاتا دزان ویا وان زیده کر عرجی دست دیوانده او جیوانا مراد لور قصد دگو 15 لیرا نورماله کیمه کیوی دیگو والله زیده ای یا فiyata تشکر الا تو زبش کیجی لیک هی خالو یرو چیک بویی زبشی 15 نا زبش 10 کاته جمره گو 15 جمره زیده گوت قی لا برا 15 لا و فرصت دی ما میشر بکن سر صبح هینزوی جی دیواره با تا بلکی کم ببا ولا ده کاتا ام دوامی 10 کاتا دکرن piyasaya ka zebeşi heyecan evci ki müzede. Aynen. Başa uğur beş. Valla serçavi malavar perite çedik. آنها جی لدوی بازار حیوانای آمده نه وقت مگوت یعنی دیگرمه ده یک جه چارنوس هری باش زبش آمده بله ایرو جی ام گیشتن داویا برنامه خواه یا دنگ جواکه ایرو مجارا ما زبش آمده بو وقت وجدید جناب عرد بجودکاران را آخفین فروشکاران را آخفین و من ارینن گل ینکو ام راستی جهاتن مگرد هر وها جوتکاران نرازی بونا خواه یا لسر بهای زبشانی زمان زحمتین زبشانی زمان و مجی بوره پاروگر ام وی برنامه خلورت قدینن حیا برنامه اکدن بمینن دخیر و خوشیه ده دن باش